Zum Beispiel auch in Belei. None sauane, schöne, schöne Zeit. Ljudi, jel imamo ona sredstva? I to. Sad samo da malo. Halo. Evo. A krećemo. Jel? Dobro. Aha, već ste. Vidimo se. Režija, 1, 2, 3 proba. Vidimo se. Dobro. Evo. Može, krećem. Ajde, hvala, lijepo. Bok. Režija. Drage gledateljice i dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još Halo? Da, dobar dan. Aha, ne znam. Dobro večer ili dobar dan? Šta je sad tu? Ne znam. Dobro, ok, sve. Može, hvala. Dobro večer, dobar dan i dobro jutro, dragi gledateljice i dragi gledatelji. Dobrodošli u prvu u nizu, nadam se ne i posljednju, podcast emisiju pod radnim nazivom Na Entu. Sad, N kao nepoznanica, imamo dvije nepoznanice, odnosno dva svijeta. Olimpijski i paraolimpijski svijet. Gdje ćemo ih spojiti sve u jedno i saznati tu nepoznanicu i vidjeti u ovoj prvoj temi, a to je unutarnja snaga. Otkud dolazi unutarnja snaga ovih dva moja gosta današnja, a to su najpoznatiji i hrvatski snagatori, unutarnji snagatori, koji ćete vidjeti u sljedećem. Samo malo. Recite, a stigli su? Dobro, evo, ja ih očekujem. Sve mjere su spremne ove, da, može. Sve smo. A gdje je N? N. Aha, evo, N, tu. Dobro. Gdje to stavim? Tu, N, tu, N tu. Ok, dobro, hvala. Evo, kažem, sve je spremno za moje goste. Dobrodošli u podcast Na Entu. Evo s nama u studiju, kao što sam i rekao, to su dva kršna momka, unutarnji snagatori, najjači unutarnji snagatori što Hrvatska može ponuditi trenutno. Jedan dolazi iz Dubrovnika, drugi iz Vukovara, Mihovil Španja i Damir Martin. Damire, poštovanje. Izvolite tamo. Aha. Ja, Mihovil. Da, Mihovile, drago mi je. Ma ne, slični ste mi pa vas mijenjamo, stalno. Da, drago mi je. Može, još jednom, da. Ne, rukovanje, poštovanje, Damir. Mihovil. Bog, Damir. Ne znam više, daj se upoznajte. Vi se znate od prije. Znamo se već dugo. Uglavnom, današnja tema nam je, evo, drago mi je što ste došli u ovako velikom broju. Današnja tema nam je za prvu emisiju Na Entu. N je tu, samo da znate, N tu. A ako vam smeta, ja mogu i tu staviti. Gdje god vi budete poželjeli u datom momentu. Unutarnja snaga. Znači ono što vas oba dvojicu krasi, vidjeli smo u vašoj najavi, ko se čime bavi, pa ja ću evo krenuti sa Mihovilom. Invalidi imaju prednost, ne? Tako je, da. Mihovile, evo ti si, poznato nam je da evo prije 9 godina si završio svoju paraolimpijsku karijeru. Kao što se može i primijetiti, ne? Tako. I baš još jedna, i ti si bio tu i sportaš desetljeća. Da. Kako si, tvoj, znači dolaziš iz Dubrovnika, iz grada gdje je onako vaterpolo... Vrlo blizu Zagrebu. To je dosta bliže Vukovaru. Vi ste si u biti dosta... Prijateljski su gradovi, prijateljski su sportaši. I prijateljski su odnosi. I odnosi su prijateljski. Vidjet ćemo nakon emisije. Kao sportaš desetljeća, jel? To već, koliko smo rekli, 9 godina već nisi u... U sportskoj penziji. Da. Već 9 godina. Uspješno 9 godina u mirovini.
Ali naravno, dosta vezan za i paralimpijski sport i cijeli pokret, jer evo, spomenuo si kako sam izabran za paralimpijca desetljeća u Hrvatskoj, iako se već 9 godina ne bavim aktivno sportom. Pa to obično nagrade dolaze kad se umiroviš. Da, tad priznanja dolaze. Zato mi je drago da sam se očito, valjda će biti još tih nagrada. Pametno si to napravio, da. Znam. Kako to da nije bilo vaterpolo? A bio je vaterpolo. A je krenulo? Bio je vaterpolo, tako je krenulo. Međutim, onda sam shvatio da ja ne mogu nešto previše doprinijeti u momčanskim sportovima, jer sam prilično veliki individualac. Da. I onda sam krenuo u ove plivačke vode i pogodio. Vidjet ćemo kako će ići dalje. Pretpostavljam da unutarnja snaga je dosta bila bitna u tvojem sportskom putu, na tvojem sportskom putovanju, da izađeš iz tih nekih svih, ajmo reći, da si u neku ruku bio ograničen. Pa je. Sa mogućnostima koje su imali, ne znam, tvoji vršnjaci. Mislim da smo svi ograničeni u nekoj mjeri. Ja sam definitivno, da. Da, nisam baš na tebe upravo prstom, ali dobro, ako si se ti prepoznao, meni je drago. Uglavnom, pokušao sam iskoristiti mogućnost i svoje sposobnosti i mislim da sam u tome uspio. A evo isto tako pitanje recimo kod Damira. Damire, ti si također tvoji su uspjesi nam poznati, a postoji jedna informacija, zapravo svi dobro znamo koliko si bio blizu u tom veslačkom jednom zamahaju, odnosno u jednoj, ću reći, nano, mikro, pikolo sekundi. Zlatna medalja, odnosno prvo mjesto to je bilo u Londonu. I u Londonu i u Riju. Tako da... Zakasnio si. Zakasnio. Jedva čekamo Tokio. Ne znam, da opet zakasnio. Da. Kaže trener, ne znam, jesi zaostao ili si zakasnio. Tako da. Pa šta si onda, mislim, da li je to jedno drugo? Pa mislim da nisam. Ja sam stigao na vrijeme, samo neko došao prije mene. Tako da ne mogu, kad još uvijek, evo sad je, više nije ni 4 godine, nego je već 5. godina od tog Rija i nakon što sam... Od tog tužnog događaja? Od tog tužnog događaja. Ne mogu reći da sam izgubio tu utrku, nego jednostavno neko me pobjedio. Tako si ti to posložio? Grunfovski to posložio. Dobro to. Kako kaže, ko izgubi dobitak, dobije gubitak. Tako da sam ja želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Ja sam to pobjedio. Ali je i dalje moj broj 1. Osvojio sam gubitak, ali kažem, znam koliko sam radio za to natjecanje, znam koliko sam se pripremao, što sam sve uložio, koliko su bili teški ti treninzi i to sve. Znam da je veslanje sport u kojem nema finti, znači nema pogled desno, prolaz lijevo. Samo ko više radi, ko jače radi, taj na kraju zbrajaju se te minute i evo, izgleda da je on uspio tih 2 cm više raditi. Radi se o 2 cm? Pa tu negdje. Na 2 km. Radi se o 2 cm? Pa da. Smanji to. Da, pa malo laksam. Uglavnom, evo, dobro, a što bi mislim, sad se ja zamišljam da mi se to dogodilo malo, uvijek postoji taj neki mogo sam, malo je falilo ovo što si ti, prije nego što smo sreli, mi smo vječno drugi, moralni pobjednici, jel? To je kod nas dosta moderan izraz. Kako si ti, gdje si našao tu, ajmo reći, idem na temu, unutarnju snagu da to preveslaš? Di sam našao snagu? Pa snagu... Ne mi samo reći u Njemačkoj, mislim unutar Hrvatske. A mislim i tamo sam živio, tako da poslije... I odande ima nešto. I odande ima nešto, tako da životni put, uglavnom Vukovar, preseljenje u Njemačku, početak sve iz početka. Iz Njemačke više nismo mogli ostati tamo, morali smo se vratiti u Hrvatsku, vratili se natrag, opet iz početka kretali, tako da ne malo puta je i u moju obitelj, mene, pred nas bačeno nešto, ajmo iz početka, ajmo iz nule kretat i tako iz dana u dan, iz godine u godinu i evo od olimpijade do olimpijade. I evo sad si opet na početku. I evo sad sam opet na početku jednog ciklusa. Znači da li si taj početak onda zapravo stavio da je to jedna svakodnevica, da kada bi si čovjek tako postavio da je svaki dan jedan novi početak, onda jednostavno se privikne na to i pa nema je, jer dan život kad na završi, staroj slavi kako...
Tako, Kao ja. Kao, na primjer, da. dan kad završi Španja. je završio i tom danu više ne mogu ništa popraviti. Mogu jedino raditi za sutra i da sutrašnji dan bude bolji od današnjeg. Ja Tako bih da. samo dodao na ovo Damirovo, on je prilično momak skroman. Ja sam ga upoznao 2016. godine, možda čak i prije, ali 2016. godine kad je bila premijera filma o meni u Dubrovniku, dotični momak je došao u Dubrovnik i bio mi počasni gost na toj premijeri nakon njegovog osvajanja srebrnog olimpijskog odličja u Riju i uvijek kažem da Bog da svaki sportski poraz bio srebrna olimpijska medalja. To je kogod se bavi sportom. Mislim, također kad govorimo o Damiru, riječ je o jednome od najfizički najspremnijih sportaša generalno u svijetu. Po testiranjima Međunarodnog olimpijskog odbora u Manchesteru prije... To je i bilo, to se je dogodilo, tako? Prije 4-5 godina je 2017, Damir... jel? Tako je Damir pokazao da je jedan od najspremnijih sportaša po pitanju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Da li je to neko kao priznanje, da li si dobio... Nije nikakvo priznanje, to je jednostavno... To je jedno fun fact koji si obilježi naša zastava, odnosno ti kao predstavnik Hrvatske. Tako je, i meni je drago da sam isto tako... Pa mogu ti reći meni, drago, čestitam. I zemlju, zaista, drago. Svaka čast. Da, čestitajmo. Čestitaj njemu, evo. Meni, a ja ću njemu čestitati. To je strašno, da. Znači ti si to već znao, ajmo spomenuti, Pa to je mislim da je nedavno, to priznanje na HRT-u je bio film. Mislim, ja bih samo spomenuo taj bravo, nemoj zaboraviti. film Skrivena strana medalje, koji možete pogledati u svim boljim kinima, kad malo otpusti ovo, a sad su kina bolja. Domaćim i stranim. Skrivena strana medalje je dokumentarac koji je medalja. Aha, skrivena strana medalja. Da, a kao strana. Bilo ih je malo više. Okej. Znači to je neki dokumentarac o tom životu. To je dokumentarac o mojoj sportskoj karijeri, mojim pripremama za Paralimpijske igre u Londonu 2012. godine, ali i dokumentarac o percepciji javnosti spram i sportaša i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Dakle, spominje dosta tu problematiku i otvara nekakve teme koje su prilično škakljive i koje mi politički korektno, nažalost, ne otvaramo dovoljno u Hrvatskoj, a to je prilično bitno. Španja, inače Španja, to je porijeklo prezima Espanja. To je prezime je... Logično, je iz Italije. Iz Italije, naravno. Iz Španjolske, to je već u 17. stoljeću prvi Španja došao po tim prezimenom Mateo di Spanja. Meni je inače brat Mateo, meni je žao da nisam ja prvi taj Mihovil, eto, tako je ispalo. Dobro, ti nisi prvi, ali evo ovdje vidimo 16 svjetskih rekorda, 26 medalja na Paralimpijskim igrama. Ovo je definitivno, postao si najtrofejniji sportaš u Hrvatskoj od njezinog osnutka, tako da opet pokušat ću sad objediniti ovo sve što smo malo pričali, za sve što nam je ovo trebalo, nam unutarnja snaga. Sad, ti si izgubio taj u fotofinišu, zapravo izgubio si zlato, ali i dalje ti to nisi izgubio. A sve me podsjeća na Gorana. Da. Goran je izgubio u 3 finala i četvrto u Wimbledon 2001. dobio. Tako da on nakon 2 srebra siguran sam da u Tokiju može ići korak dalje. Oni 4, nemoj da ja još moram 2 puta. Ne, ti ćeš malo biti brži. Dobro. Daj da sad to sredim. Za Goranom sam izgubio 10 godina života s njime taj dan kad je nastupio u Riju. Viš to ti 10 godina što si ranije prekinuo. Eto, to je to. Dobro. Kad pogledaš onda ja se još u stvari bavim sportom. Svaka čast, da. Ti si zapravo još aktivan. Tako je. A kad pričamo o unutarnjoj snazi, gdje se ona nalazi? Da li ona dolazi, poznato nam dolazi iznutra? Da li je to fizička ili psihička snaga, da li je jedno povezano s drugim? Kako? Ono što te hoću pitati. Tu je trener, tu je obitelj, tu su sve neke potpore sa strane koje ti... Ali opet si ti na kraju dana sam. Ti si ključ. Opet bez tebe... Ti si na startnom bloku, u startnom bloku, ti si taj koji na kraju taj dan mora to odraditi. Da, točno taj dan. Trener te mogu dovesti, pripremiti, ali on više nema doticaja kad si ti na startnom bloku. I šta je to? To je na tebi. Šta je to? Gdje to nalaziš? Gdje je taj mir ili nemir? Stvar je, mislim da je stvar vrlo jednostavna. Stvar je karaktera čovjeka. Znači, s time se čovjek rađa. Jednostavno imaš jednu osobinu s kojom se rađaš. To sam htio. Još vidim da mi nešto znači. Vidim da mi nešto čudno u meni. I uglavnom
mislim da ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego i drugim dijelovima svijeta, ljudi iz, nazovimo ih manjih sredina, kao što su i Dubrovnik, kao što je na kraju krajeva i Vukovar, i puno takvih sredina u Hrvatskoj crpe takve Bjelovar, bravo. Pa na kraju krajeva Partizan Bjelovar je bio prvak Europe s ovih prostora, rukometni, sve to Ceva veliki Horvat. I uglavnom su takvi ljudi koji jednostavno nemaju puno opcija u životu nego uspjeti u sportu. Ok, znači mi ovdje pričamo da kada se nađeš, da se čovjek jednostavno treba naći u situaciji da je do zida. Makar ti si imao opciju, ti si mogu reći ja neću, ne da mi se Svaki ima opciju, opet se... Evo ja gledam ovo, ti plivaš, nešto mora proći u glavi. Koja mantra, da li čuješ šum zaveslaja? Ja mislim da ne čuješ ništa. Ja kad sam krenuo sa starta, više ne čuješ ništa. Ti jednostavno funkcioniraš kao robot. Ti si toliko puta ponovio određeni pokret da to jednostavno radiš automatizmom. I da više ne radiš ništa. Sportaš može sebe dovesti u toliko spremu da čak i fiziološke potrebe taj dan obavlja točno po rasporedu kako je napisao. Sportaš. Čovjek, bilo koji čovjek, ajmo reći, da približimo, znači čovjek koji se dovede u neku disciplinu ili rutinu. A onaj ko previše razmišlja, uglavnom fali koš, fali gol, ne dođe do rezultata. Ja i cijelo vrijeme razmišljam šta ću pitati, a onda jedanput samo se stvore pitanja. Da, to je to. Ali znači biti do zida. Kako ti pomažemo? Da, ne, pomažete mi. I meni treba unutarnja snaga da ovo iznesem. Tebi treba pomoć, da. Meni treba pomoć. Zapravo da kopiram, zapravo da vidim sebe u tebi i u tebi. Da. Ali ovo što si ti sad rekao se može na svim drugim životnim poljima na isti način okrenuti. Zato mi to povlačimo paralele. Ovo nije sad samo mi smo ovdje htjeli malo prikazati da nije tu samo sport. To je jednostavno neki stav, neki mentalni sklop čovjeka koji je tebi tako posložen od tih sportskih dana. Tebi i onda ti silom prilika, ajmo reći. Ako imaš dobar background kroz roditelje, kroz ljude koji sudjeluju u tom cijelom procesu. To je samo dodana vrijednost. Kao što su imali Kostelići, kao što... Mislim, na kraju krajeva Hrvatska vrvi sa takvim slučajevima. I uglavnom su to sportaši koje nije stvorio sustav, nego koji su taj sustav uglavnom pobjeđivali. I to im je bio glavni motivacijski faktor da oni uspiju je to da ih sustav ne prati. I onda kad oni dođu do vrha, do Olimpa, onda kažu evo vam vidite kako sam uspio bez obzira na to što u datom momentu niste me dovoljno pratili. Ili mediji, ili a onda oni dođu, ti si naš, mi smo vjerovali u tebe. Pustili smo te da ideš samo, nismo ti htjeli smetati. Onda dođe jedna izjava, gladan sportaš je najbolji sportaš. Da nisi bio gladan, tako je. Da ti ništa nije falo, ti se ne da smo ti mi pomogli. I sreća da se Damiru to vratilo. Imate puno sportaša, a siguran sam da ih Damir zna jako puno, koji nažalost se nije vratilo kroz sport. I jednostavno se nisu snašli. Treba ima i sreće. Goran je rekao jednu stvar, neću ponavljati, bolje se roditi. Tako je, da. To je prvo je sreća, faktor sreće. Samo sreća. A dobro, kada si imao neke takve situacije, znači postoji ta neka uvijek u sportu ta neka krizna situacija. Odnosno, na primjer, neko trči ili evo, zaveslaj prvih 100 metara ne ide ili kako preći taj prag? Kako preći prag krize u nečemu, a da ne moraš ići van Hrvatske? Ako sad pojačam, sljedeći put ono što je bilo prije će mi izgledati lakše. Pa mislim, tako da probam pojačati, proći kroz to, baš udariti. O čem razmišljaš kada znači kad zavise, da li razmišljaš onome, da li imaš neku vizualizaciju, ok, ti si rekao stopiš sa svima, ali da li zamišljaš kako ideš, kada si pod tušem, evo, sad sam pod tušem ili nešto što slijedi nakon toga. Znaš kako ide, veslaš i o, mađija i me, Uđeš, imaš neku pjesmu. I uđeš u neku pjesmu i neki ritam i kroz taj ritam samo prođeš. Sport. Krenulo je omeđijanje, sjetio sam se onog spota gdje su obučeni u kosoricu i tako to. Da, pa možda i kao predsjednica onda ti dala sigurno neki postić. Zamišljao si o zagrljaju. Da, i nekaj je došlo zagrljaju u slačioni, neku onu veliku batinu, onako vrte s njom, di ste sad ću vas sve razmaliti. I ništa, dolazi zadnjih 200 i rekao idemo, sad ćemo vas razvaliti. I idemo
I I tako to je taj bilo. neki, kroz te neke pjesme, Da, to je taj bunt forte. neki Forte je i taj to nešto što- jako bitan. Da, koji je tebi Jer ti- forte? Od, recimo, glazbeni forte. Ima ih puno. Uglavnom, ja sam... dubrovačkih trubadura. Ja sam uglavnom... samo Jedan dan, onaj pravi beščudan, čudan dan. točno. Jedan dan, samo jedan dan. I da bude sav život radostan. Ali Malo sam se razmahao, čekaj sam malo. ja sam Dobro. uglavnom ovako Na za bakterije ne ove širi. stare hitove. Da. Stare hitove i prilično onako usporene. Jer sam bio dosta onako crpio iz izdržljivosti, znači aerobne izdržljivosti, trke koje traju prilično dugo. Ja sam rekao, kad se baviš vrhunskim sportom, ti jednostavno taj racio i tu klasičnu inteligenciju moraš staviti sa strane. Jer to ti je kao da radiš na nekakvoj pokretnoj traci. I zamisli da ti stalno razmišljaš da tu kutiju stavljaš na isto mjesto i tako cijeli dan. I tako svaki dan i tako tjedno, mjesečno. Mi smo izračunali da sam u karijeri otprilike otplivao nekih 33.000 km na treninzima. Ako ti je ekvator malo manje od 40.000 km, onda znaš koliko je to dugo. Znači, više ti si zapravo za svog života više u vodi nego... Da li imaš možda plivače kožice? Osim što nemam vodu u koljenu. To je isto sjajno, to sam sjadao, ali plivače kožice, da li su ti možda narasli? Na nogama teško. Da. A to bi, još sam ih malo koristio, na rukama malo brzo. Kad smo već ovdje, Damir Martin, neko bi rekao, Damir Martin Sinković. Pa onda, znaš, šta je sad tu ime? Damir Martin, pa ono ne znaju, ono, neki ovako smiješnik, da, a bio si u četvrci. To je ono, Ana Marija, pa Damir Martin. Pa ne znam šta je. Damir Martin, dalje, Damir Martin Petreković. Znaš, uvijek fali kao Damir Martin. A uglavnom četverac, taj je Damir Martin. Četverac je bio, to je nekako prvo naše pokazivanje u javnosti. To Olimpijske igre u Londonu, srebrna medalja, braća Sinković, David Šajn i ja. Da. 4. Martin, Vilim. Pa je onda bilo, znači, Valent, Sinković, Damir, Martin Sinković, Martin, ko je... Martin u Zagrebu. Onda David Šajn je bio Damir Šajn, pa je bio Davor Šajn, pa sam ja bio David Martin. Ti znaš ko si? I zato je on krenuo individualno da napokon ljudi skontaju kako se čovjek zove. Braća Martin, pa je u puno situacija me znaju ljudi pitat, kao, di ti buraz? Ja kažem, pa na poslu je. Kaže, pa šta ne vesela više? A nije, pa prosto je već prije 10 godina. Aha, i onda skuže zapravo da s krivom osobom. Halo? Evo. Aha, režija. Igre, može, krenut ćemo. Evo ga, toliko. Trebalo bi malo unutarnje snage. Ajde. Idemo u jednu, imam jedno značenje za vas i sad sport i glazba. Da, može. Kako me sam zatežao. Pazi na kolje. Imam ti broj. Znači imate prazan bijeli papir ispred sebe gdje ćemo pokazati vaše umijeće nečega van sportskih aktivnosti. Ovo je recimo umjetnost i glazba, a glazba je isto povezana s umjetnošću. Znači ovdje pustite si mašti na volju. Jedan gledate drugoga, jedno vrijeme ćete se gledati kao prije boks meča. Kao Joe Frazier, jel? Tako, možete se gledati i imat ćete točno minutu vremena da nacrtate jedan drugog kako vidite. Znači, zaista možete ići i na ivu i u širinu. Nemoj biti u širinu. U širinu bolje. Da li je to sad... Ovo ćemo ovako crtati, oba dva. Vidiš da sam okrenuo. A već ste krenuli. Ja bi samo... Mislim da smo tu dosta slični. Sa moje desne strane Mihovil Španja iz Španjolske i Damir Martin. Samostalni likovni umjetnici, pa pogledajmo kako će nacrtati jedan drugoga na vrijeme. 3, 4, sad. I ovdje imamo minutu. Damir Martin malo ipak sporije to radi, ali ne ide točno. Vrag je u detaljima. U detaljima, tako, već u detalje. Ovdje definitivno možemo ovdje vidjeti fenomenalan pristup, malo Picassovski pristup,
Dog Holiday. Dog Holiday, ne diraj lava, Dog Holiday, Mihovil Španja, jedan ovako umjetnički vizualizira svog prijatelja i kolegu iz olimpijske reprezentacije, pokušava ga dočarati u najboljem svjetlu. Imamo još 10 sekundi do kraja, ja ću lagano brojati, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I samo malo stanemo i pogledajmo, samo vidjet ćemo rezultate. I naravno, ova slika će odmah ići u prodaju, odmah ide u eter, to će biti aukcijska prodaja slike, gdje možemo, evo ja bih prvo predstavio sliku Damira Martina. Damir Martin, Ulje na platu. evo, Mihovil Španja. Master na papiru, Mihovil Španja, pogledajte, dosta, tu je Tanja više. Mihovil Španja, tajna, u trokutu, znači Snagator. Popularni Johnny Bravo. Da, ovdje nema ruke, malo su mu se, prste tu nemaš, ovdje, ali fenomenalan oblik glave je taj. Jesi li zadovoljan ovo? Ja bih samo zamolio potpis ovdje. Da više to vrijedi, jer to će jednog dana... Jednog dana. Ne može dva, jednog dana. I do 10.000 eura može, znači početna cijena ove prekrasne slike. Možda ako nude više. Ako ne nudi više, mi ćemo samo krenuti 10.000 kuna za ovu prekrasnu sliku. Ti si već u monetarnoj uniji. Jesam, to je moj posao. Ali molim te. Možemo i vaš. Naravno, izvoli. Da vidimo, Mihovil Španja, ovo je slika budućnosti, pogledajte, bravo. Ulje na platnu. Ovo je već ulje, pogledajte, ovo je pobjednička slika. Izvolite, molim vas. Dajte samo se potpišite, molim vas. Iako potpis čak nije potreban. Da, ovdje se sve zna, autor je vrlo izgledan. Autor je... Ne želi kvariti svojim potpisom sliku, doktorski. Da, doktorski. Pogledajte, znači ovo je Damir Martin u Tokiju 2021. Ja se nadam. Evo gore, napokon, ovo dolazi iz unutarnje Ovo je više od nagrade Vlade. Ja bi da vi kao na nogometnim utakmicama jedan drugima izmijenite zastave, čestitate si u ovom. I kao onaj političari. Da. Novinari. U nesportskom leksikonu imamo pitanja za Mihovila o Damiru i obrnuto. Gledaš odgovore negdje. Ovako. Prvo, nesportski leksikon, evo pitanje za Mihovila. O Damiru. Moj nadimak je A. Daminjo, B. Damšo, Damšo. Pa to se zna, to znaju svi. Točan odgovor. Stavljamo ovdje, točan odgovor ide, a da vidimo sada koliko Damir zna o Mihovilu. Najbolji strani bend Mihovilu je AC/DC, Tu Sam, Iron Maiden ili Depeche Mode. Znači A, AC/DC. Bravo, točan odgovor, Tu Sam. Vidimo, točan odgovor. Najgora hrana mu je A. Suši, B. Štuka u šlagu, C. Fileki. Što bi to moglo? Fileki. Točan odgovor, svaka čast. Jer ja volim, zašto, ja volim fileke, viš. Viš kako je to sve, vrlo relativno. Ali ne kuži se. Ne kuži se uopće. Nesportski leksikon, pitanje za Damira o Mihovilu. Najdraže jelo također. A. Teletina ispod peke, B. Bruet od hobotnice i C. Kozletina ispod sača. La kukarača. Ajmo reći hobotnicu. Kao predjelo, da? Kao predjelo, da. Znači sve to ide. Ja bi ovo stavio pola. Da, pola. Dobro, na pola, C, točan odgovor. Ali tim redoslijedom. Tim redoslijedom, kozletina. To jedeš i kosti, sve jedeš. Kozletina ispod gaća. Ispod gaća. Da nisam sportaš bio bi A. Stolar, B. Nezaposlen, C. Krotitelj lavova. Što bi bio Dean Martin? Bio bi nezaposlen. Bio bi nezaposlen, ali... Bio bi nezaposleni stolar. Nezaposleni stolar, da ovo to je. Vidiš kako je. Nezaposleni stolar, stavit ću ovo kao točan odgovor. Ili te ga marangu. Da vidimo, Damir pita, Mihovilu da vidimo. Tvoja najveća mana je A. Tvrdoglavost, B. Šepanje, C. Mucanje.
Poznavajući njega. Da, točan odgovor, bez šetanja. Bravo, točan odgovor koji čak ne vidio. Koji si luđak, koji si luđak. Šepa bi ovo, Pitanje za Mihovila Idemo Damiru. jedan cilindar. Omiljena knjiga. Evo, Ja. šta je ovo? Kekec na vučem tragu. A, B, Harry Potter i C, sjećanje jedne gejše. Kako zovu? Znaš kako zovu Harry Pottera u Bosni? Kako? Harry Potter Harry. Harry Potter, Harry Potter. Onda je to. To je točan odgovor. Bravo. Eto, Ti bravo. znaš sve o njemu, proučavao o tebi, to je više ne znam. Alo. Odlično, za Već pola. sam ja- Čitam neku knjigu. Pitanja o Mihovilu, najbolja strana serija. A. Kafić u zdravlje, B. Hercule Poirot, C. Mučke. Mučke. Bravo, Pa da. bravo. To se zna. To je, To je- zaista- to je bar lagano. Ovo sad sam skužio po ovom zadnjem B. Šepama. Bravo i zaista jako blizu, evo čestitam. Da. Za mili, za malo opet si drugi. Opet, a dobro. Nema veze. A to ti u... Vječito drugi. Vječito Opet, drugi, bravo. to je to. Znaš šta je, Bravo. bitno je sudjelovati. Tako je. Ne, alo. Ovo o čemu se sad radi je ono što je spasilo puno života, najviše je spasilo života, kažu da je to krumpir. Krumpir kao takav nalazi se ovdje ispred u ovoj lijepoj kantici. Ima razni krumpira, veći, manji, ima lički, dvolički, onda ima trolički, pa ima uglavnom iz Varaždina, iz svih dijelova Hrvatske, ovo je hrvatski. Uglavnom je uvozni. Tako je, da. Iz Hrvatske iz Kine. Nešto ima, to na dnu. Ne morate prepoznavati koji je od koga, nego u što kraćem vremenu, a to je zadano vrijeme 1 minuta, da vidimo kako vama idu, gdje si ti i jel se, da, krumpir guli. Ovo zamišljaj, sad vam treba unutarnja snaga, ti razmišljaj možda o kozletini i ne znam, nemoj samo drugi biti. Okej, valja neću. Budi bar treći. Titana, 2, može, ajmo podrška koja dolazi sa svih strana iz Hrvatske i krećemo na 3. Imamo stoperica, može 3, 4 i krećemo izvolite. Evo pogledajte kako kavalirski ustupa i laganim pokretom hoće li uspjeti da za sada Miha voli Španja ovdje pokazuje nevjerojatnu vještinu, vidi se da je kozletina ispod sača ostavila svoj trag, međutim i prazan frižider, ne do Bog, o kojem sada negdje razmišlja Martin, pokazuje da ne želi biti gladan, te s prekrasnim pokretima, pogledajte, to je umjetničko skida do posljednjeg, zaista pedantno. Dobar. Dalje je krumpir dobar, to manje. Idemo dalje, već je prešao na drugi krumpir. Drugi krumpir, da u sportu se inače kaže za slučajni pogodak da je bio krumpir ili u biljaru, ja mislim, ali ovdje krumpiri su stvarnost i nema slučajnosti. Svaki krumpir 10 sekundi, 9, Ja uzimam 8, malo veće krumpire. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i da vidimo, ovdje je, Ovo je rotirano. da, i sad ćemo gledat ćemo ovdje, ja malo sa variolom, jer on si uzeo krumpir, da, a to se ne računa. Uzet ćemo obzir da je ovo veća površina, da je stavljeno, mislim da je ovo dosta izjednačena borba. Mislim da se osjećam kao on u Riju. Jel imate vagu? on u Riju. Ali, Ajmo vagat. Ajmo navagat, to ću ja navagat ovako. Mislim da ipak i ovog puta, nažalost bit će drugi, i ovog puta si drugi, vječito drugi, ali sportsko priznanje, pobjednik današnjeg krumpiranja, da, svaka čast. Sad znaš svoj... Ja sam već navikao. Da. Ja bi samo, Zlatka mi sad nema pa ću, imam nešto za vas sam spremio ovdje. Pomoći. Tako, ne, poslije. Evo mali znak pažnje, malo poklončiće, evo tebi za drugo mjesto. Niste za prvo. džabe dolazi. Nije, nema, koji ti vraga šta bi dolazi kod džabe, pa sam ti ja rekao odmah čim dođeš kod mene. Hvala tebi. Nema. Ne i ti nećeš praznih krugova. Nema teorije, pa ljudi, ostavite to. Pa ti nastavi.
Evo, dragi gledateljice i dragi gledatelji, svakako gledajte nas i u sljedećoj emisiji gdje će njena sasvim druga tema biti ovdje, a radujte se našoj unutarnjoj snazi, odnosno hvala Španji, hvala Španji i hvala Dinu Martinu. Ajmo, mjesto! Ko gorile? To jedino mogu ja. Daj, poziraj! Nisu banane nego krompiri. Dej, sjajno bilo, dečki, hvala puno. Jesi zadovoljan? Ja sam zadovoljan, više ne znam šta bi ti rekao, tek kad vidim finale, aha, sjedi. A sjedi još malo, sad će taksi doći. Je, gotovo. Gotovo. Ćeš zvati, ti moraš dalje ići. Idem ti dalje, imam dalje sport i Kako je on njemu, gle, krumpir, baš ovaj našo, gle, i baš si opet drugi, evo, baš. Može? Croatia. To je u Hrvatskoj. To je u Hrvatskoj. Da ne kon skrati jezičinu. Dobro. A ja uglavnom njega žalim. Da. Šta je sad? Stvarno, Martine, gdje si našao ovaj popis? Ispod je zvižda. Nije to moje. To nije moje. Ja svoje držim na stolu.